Apocalipsis capítulo 12. Sok chikna mukul senya tayolil chulchan. Habi tul ans deskuine te kale. Sok steh kabine te ue. Sok skoronaine lahchayeb ek tasol. Te anse ayiko alal taschut. Yak ta av yuunsh kushul te Allah hele. Ay bayals bakol yuun te yash ayine. Sok chikna yan senya tayolil chulchan. Hati mukul tzeltal chan te shiban tix bae. Ay hukeb te sole sok lahun chishuluk. Sok ais corona kuku pi te sole. Tasne las mes kuel te maoliluk te eketik ta chulchane. Sok las choh kuel ta balumilal. Te mukul chane las tekans ba tas tohol te ans te yash ayinish te yale. Sventa yuun yames big ta ora te kalal yash ayine. Ayins kerem al te anse teha tulan yash mandala soks baston takin tas kohols pisil ta chap te nacionetike. Ikot moel yuun Dios ta chuchan ta ora nash te yale. Tabay te smukul naktihi te Diose. Yan te anse am bael kalal kochol takin kinal tabanti ay yavil te chahbambil yuun te Diose. Sventa yuun te yayich maglinel oshbak sok oshvinik al a. Pati lakil te ay guerra ta yolil chulchan. Te volvane chul abat migele sok te chul abatetike. Las sals bai sok te mukul chan te shiban tix bai. Te chane sok te abatetik yune, la yakik fuerza ta guerra. Hauk meto mahu yunik te tzalave. Hich malas taikish te banti yash ayinik ta bai te chulchane. Hich la yish chohel lokel ta fuera te mukul chan te shiban tix bai. Hate namay kinal mukul chan te puku sbil. Sok Satanas bi te yaslolais pisil te machatik ainemik tabalu milale. Te pukuhe sok te abatetik yune. La yichik chohel koel tabalu milal. Sok lakais tohol te ay machatulan yak takop ta chulchan te hich la yale. Talish yorail te kolele, te kahwaltik Diose, ay yuel, soka ay ta ahwalines tukel. Sok yakobeish ya tel te Cristo yune. Yun la ichis chohelok el ta fuera te machan las leulabes mul te kermanu taktik. Te kal ahkubal las leulabes mulik tas tohol te Dios kuntike. Te kermanu taktike las tzalikish tas ventas chichel te alal chihe. Sok tas venta te skop Dios te las tehkans baik ta testigo yune. Melel malas ustas baik sok te shkushle halike. Hun nashotanik layaks baik ta lahel yuun. Hich yuun bayaluk mes buhs avotanik. Haeste aine meshta chulchane. Ay, haeste naine meshta balumilal. Sokta bay te mare. Yame vil avokolik. Yuun koistel tabanti ayeste pukuhe. Bayal lihkem sol yuun snauhisto hol te mayvish bayal kale. Shi. Te mukul chan te shiban tix bae. Las na te chohbelish koel tabalu milale. Hich bas nuts te ans te ayinemis kerem ale. Te anse akbot shikin chebal shik te mukul agilas venta yuun yashu yashvil bael kalal tabay yavil ta hochol takin kinal. Te kubul yayils basok te chane. Te yayich maglinel olil chane habib a. Te chane las mal el ha taye. Hich kot te bitil mukha. Yuun yameshdikot bael yuun te anse. Hauk meto te anse la yich koltayel yuun te lum kinale. Melel te lum kinale. Las hams bata yuchel te mukha te mal el taye te mukul chan te shiban tix bae. Hich te mukul chane. Hashem toshan ilin yotan tas tohol te anse. Hich bayay guerra sok te hichipal te stumbal shane. Habi,
Hate machatik yatelin hix unels mandal de Diose. Sok te hun yotan gichohik tamu te testigo kop yalo de Jesucristo